Yes, ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda igezweho nonaha yihutirwa cyane, ariko kandi ikaba ari inkuru ireba abarundi n'abarundikazi, abigeme ndetse n'abandi bose bari ku butaka bw'Uburundi. Musengera igihugu cy'u Burundi, mugomba kugisengera kuko ibintu ntabwo byoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Bisa naho igisoda cy'u Burundi kiri gupfa mu buryo budasanzwe, maze bigakomeza kugenda bigirwa ibanga ku buryo bukomeye cyane. Abapfasoni ndetse n'abandi bose bagerageza gukora ibishoboka byose ngo barwane ku gihugu mu buryo bw'amasengesho, barasabwa kongera guterana kuko bisa naho perezida w'igihugu cy'u Burundi noneho iby'amasengesho atari kubyumva, ndetse asa naho igihugu cye yamaze kukigurisha. Igihugu ni ingabo, bisa naho ingabo z'u Burundi zo zamaze kugenda zizima nyuma y'uko hakomeje kugenda havugwa impfu z'abasirikare b'u Burundi bagiye bafatwa bakicwa, abandi bakaba bafitwe barafashwe mpiri na 23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batama namwe mwese muherereye ku butaka bw'u Burundi ndetse n'ibindi bice, nimuze mwumve iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru igaragaza urupfu rw'abasirikare b'igihugu cyanyu. Ubu tuvugana, amakuru atwereka hano mu mujyi wa Uvira n'inkengero zaho aragaragaza neza ko abarundi bakomeje kugenda bicwa cyane mu gihe bari bari muri operasiyo ikomeye cyane. Izi ngabo za 23 ndetse zisa naho zakomeje kugenda zifatikanya n'amadubu. Aba bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice nk'uko bari barasinyiwe kwicwa, bisa naho bakomeje kugenda birwanaho, ariko 23 byo ibyo ikoreye izi ngabo z'abarundi nibyo biteye agahinda nanone kuri iyi nshuro. Ubu tuvugana, ibifaru bibiri bya 23 bisa naho ari byo birangije neza ingabo z'abarundi. Umubare w'abamaze gupfa nturamenyekana, gusa imirambo yo ni ibirundo bigaragara hano neza mu birometero 2 gusa werekeza Pwezero nk'uko amakuru abigaragaza. Ese ni iki kibaye ku buryo ingabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Ese ninde wohereje izi ngabo zisa naho zari nshya nyamara bakabikora batazihaye abakamandazi basanzwe bamenyereye uru rugamba? Ariko se barava he ko abenshi nabo bafatiwe kuri uru rugamba? Bisa nk'aho ingabo z'u Burundi noneho ziri gushorwa mu buryo busa naho budasobanutse, mu gihe benshi bavugaga neza ko basize ingabo z'u Burundi ziba zifite korodinateri ndetse n'abashinzwe ibikorwa byabo kuri ubu butaka babayobora, kuko abenshi ni ubwa mbere baba bageze kuri ubu butaka. Gusa itsinda ry'abasirikare riheruka kwinjira ubu bivugwa neza ko ryari hamaze iminsi igera kuri 3 gusa. Aba basirikare ubu tuvugana nta n'uwo kubara inkuru nk'uko amakuru agenda abivuga. 23 yabatunguje sharing ikomeye cyane y'imbunda ziremereye cyane, ibitwaro karabutaka BM24 Combat ndetse n'izindi mbunda za 12 ubu nizo zabashije kwararika izi ngabo z'u Burundi. Ese noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo ze baraza kwemera ko ibi ngibi byababayeho, baze gufata umwanzuro bemere ko iki gisirikare cyabo cyaza gufata imirambo yabo yandagaye? Benshi bati ibi ntibashobora kubikora kuko ni igisebo gikomeye cyane ku gihugu, ahubwo barakomeza kugenda bazimanganya ibimenyetso. Nubwo bisa naho bigoye wasibanganya ibimenyetso, ariko se iyi mirambo iraza gushyingurwa hehe ko byatangiye kubera ikibazo gikomeye cyane? N'abatambuka mwabira bice bari kubona abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, bikaza kugenda bibatera ubwoba ku buryo bugaragara ko bisa naho ari ibintu biteye ubwoba. Ubu tuvugana, abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane basa naho ari bamwe mu batereranye izi ngabo z'u Burundi zari nshya, ariko nta mahitamo bari bafite kuko bamaze kumenya neza ko kwerekeza muri ibi bice bya Pwezero ndetse bisa naho ari ibintu bigoye cyane. 23 yashyize ibirindiro bikomeye cyane ku buryo kurenga umurongo utukura ubusa n'uwiyahuye ku mashanyarazi. Aba barundi rero bo bisa nkaho batari bafite amakuru yuzuye, gusa bahawe amakuru y'aho umwanzi aherereye n'ibirometero aherereyemo, maze bapanga urugamba kuko bumvaga neza ko bazanye amaraso mashya muri uru rugamba, ariko ntabwo bibagendekeye neza na gatoya mu by'ukuri. Kuri ubu rero biragaragara neza ko izi ngabo z'u Burundi zaje kwisanga zaguye mu mutego, aho zazengurutswe n'imbunda ziremereye cyane za 23 ziri
barekura amakompura, barekura bapfa mu kivunge, bagerageza kwirukanka, barekura amasasu yarekurwaga n'imbunda ya 12 yarekuraga amasasu menshi cyane agera kuri 12 icyarimwe. Izi ngabo z'abarundi zishwiragira muri ibi bice, ibyo benshi bemeza neza ko ibi byose bikwiye kwegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ingabo ze, ariko bakavuga neza ko bakuru mu gisoda cy'u Burundi buriya ngo iyi mipangu baba batayirimo, ndetse no kohereza abasirikare kuri ubu butaka nta ruhare na rutoya babigiramo, bikorwa nk'itegeko kandi bigahita byubahirizwa, kuko inkuru zivuga neza ko abanze kuza kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano, uretse kuba barafungwaga kuri ubu basigaye bicwa, ibituma baza mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko bakemera kuza muri iyi mirwano. Ubu rero tuvugana ni inkuru ikomeye, inkuru iteye ubwoba, ariko ikaba iteye n'agahinda ku ngabo z'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko Burundi buri kwikururira ikintu kibi cyane gishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane, mu gihe iki gisoda cyabo gisa naho kiri kugenda gikendera. Bamwe batabasengera igihugu cy'u Burundi mu gisengere cyane, kuko aho perezida y'iki gihugu arimo aracyohera n'ahantu habi cyane, ku buryo bigaragara neza ko akazoza kamaze kugenda kaburirwa irengero umugabo. Ubu tuvugana rero hakomeje gukorwa ikimeze nk'aho ari iperereza, ndetse kugira ngo hamenyekane imibare, ubwo nigenzura imibare y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse nako muri iki gitero niho hagiye kuba haherwaho kugira ngo habashe kumenya imibare y'abapfuye, ndetse ibi byose bize kujya hanze, maze haje kugaragara na bimwe mu byangombwa byabo nk'uko amakuru abigaragaza, ku buryo iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gifatwa nk'aho ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero umwuka ari mubi, ibintu bimeze nabi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo barapfa buri kanya, ndetse bisa nkaho nta n'icyo bibwiye ababohereza, ariko kandi ni Kinshasa bombori zirimo ziravuga, aho benshi bemeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi nawe atoroheye bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu, bashinjwa kugenda batangira kumena amabanga, ndetse bavugana muvoma ze muri iyi minsi, bisa nkaho atanizeye umutekano we. Yes, nibyo wabyumvishe neza, ni Kivu Republique, leta ya M23. Ni ukuvuga neza ko ari cyo kintu kigezweho nonaha. Inama zirimo zirakorwa za hato na hatoya. M23 yakomeje kugenda icanga ikarita za politiki, ndetse bisa naho Tshisekedi ari kuyoberwaho biri kunyurira, ndetse na bamwe mu bashinzwe imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu bisa nkaho bamaze kumva filozofi ya M23. Benshi bati wenda abaturage batuye muri ibice bashobora kuza kugira agahenye, ndetse bakagira amahoro, mu gihe M23 yaba yemerewe kugira ikimeze nka leta yayo, mu gihe ariko Tshisekedi we ibi atabikozwa. Nyamara bati ibi arabyemera ku kibi n'ikiza, kuko asa naho nta mahitamo afite. Bati se ko none yatsinzwe ku bijyanye n'urugamba, ndetse akaba yaramaze no gutsindwa mu bya politiki na diplomasi, iki gisigaye kugira ngo Tshisekedi yemere ko yaza gutanga amahoro, maze M23 ikaza kugira icyitwa Kivu Republique cyangwa se Volcano Republique nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga. Ubu tuvugana haravugwa igisa naho ari imyanzuro ya nyuma iri kugerageza gufatwa, kugira ngo benshi basobanukirwe ibijyanye n'ibyo Tshisekedi yakomeje kugenda acamwa amarenga byo gukorana n'ibihugu bitandukanye, kugira ngo bimuhe abasirikare ndetse n'ibikoresho by'ubutasi azifashisha mu kurwanya M23. Nyamara uru rugamba amaze hafi imyaka 2 irenga arwana, bisa naho rwamunaniye. Kuri ubu rero igishoboka benshi baravuga neza ko ari ukuza kugaburamo, maze bamwe bakagira igice cyabo abandi cyabo, maze akazarebwa ushobora kongera kwendereza, mu gihe haba hari Kivu Republique, leta yigenga M23, ndetse hari na DRC cyangwa se Kongo isanzwe nk'uko bigaragazwa, maze uzagerageza kuba yakongera gushotora ndetse ashoza intambara, akari we uzafatwa nk'agashoza ntambara, ndetse akaba ashobora kuba yahanwa nk'uko bitangazwa. Ibi rero benshi bavuga neza ko biri kugerageza gushyirwa mu bikorwa, ndetse bikomeje kugenda byitambikwa na Tshisekedi ukomeje kugenda anyura ku ruhande akagira ibyo
byemerera bamwe mu bashinzwe ibi ngibi, ndetse ariko bimwe bakavuga neza ko n'ubundi finaroma biza kurangira ukuri gutsinze, ndetse bikaza kurangira ukuri kubonye ubutabera. Ndetse nk'uko bigenda bivugwa, hakomeje kwibazwa ikibazo cy'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo z'abarundi nazo ari kimwe mu bibazo iki gisirikare cya Kongo gifite, ndetse n'ubutaka bwa Kongo muri rusange, kuko izi ngabo z'abarundi zaje kuri ubu butaka kuri diru bivugwa neza ko yasinywe hagati ya Tshisekedi ndetse na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ariko ibi byose bikaba byaragiye bisinywa ndetse bikaba bibamo imikoranire ikomeye cyane yo kwica abanyamurenge ndetse n'abandi, nk'uko bitangazwa ko kiriya gice batuyemo bemeranyije ko bazakigira ibirindiro bikomeye by'ingabo by'umutwe mushya bazashinga. Ibi rero byananiwe kugerwaho, ndetse ingabo za twirwanaho nazo zikomeza kugenda zirwana kuri gakondo yazo. Kugeza kuri ubu rero haravugwa igisa n'aho hari ingabo z'abarundi zishobora nazo kuza kwirukanwa kuri ubu butaka bwa Kongo igitaraganya, ndetse hakaba hashobora gukurikirwa n'ibihano bikakaye cyane, bisa nk'aho igisoda cy'u Burundi cyakoze ibitandukanye n'ibyo cyari gukora. Abasirikare b'u Burundi ni benshi, ndetse mu 23 nayo mu bubika ifungira imbohe z'intambara ibitse benshi cyane. Ibi nabyo bikaza kuba ibimenyetso bigaragaza neza ko abarundi bahombeye byinshi cyane muri iyi mirwano, akaba rero mpamvu bivugwa neza ko banze kuyivamo, ariko kandi n'ubundi nabo nta mahitamo bafite, nk'uko amakuru bigaragaza, mu gihe mu 23 yamaze kuba igaragaza neza ko mu bijyanye na politiki na diplomasi iba icanye ku maso, itazi iby'urugamba gusa. Ikigamijwe ni amahoro, mu gihe Tshisekedi asa naho ahora ashaka intambara, atifuza kuba aba baturage baza kugira ubwigenge ndetse bakagira amahoro nk'uko bagiye babimusaba mu biganiro byagiye biba mbere, nyamara agakomeza kugenda yinangira umutima, akavunira ibiti mu matwi. Ubuyobozi bwa AFC M23 Alliance Fleuve Congo bwongeye kugaragaza neza ko icyo bifuza ari amahoro y'abaturage, kandi bagaragaza neza ko ibikorwa remezo bakomeje kugenda bakorera abaturage bakomeje kugenda babyishimira, bitandukanye n'ibice bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bimaze imyaka irenga 80 nta gashya, nta kintu gisa naho ari igikorwa cy'iterambere kigeramo. Noneho byatangiye kuzamba ku ngoma ya Tshisekedi, aho bivugwa neza ko ibikorwa byose by'iterambere byagezwe ko kuri ubutaka bwa Kongo nta na kimwe Tshisekedi yagizemo uruhare, dore ko benshi bavuga neza ko yitwaza ko ari mu ntambara, nyamara akirengagiza neza ko izi ntambara ahanini ari uzigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikomeje kugenda azifata uru rwego ziriho kuri aka kanya. N'amakuru kandi asobanura neza ko ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda agerageza guca hirya no hino kugira ngo aburizemo imigambi ya M23 irimo yo kugarura amahoro kuri ubu butaka, nyamara bakamwereka neza ko n'ubundi finaroma bizarangira ukuri gutsinze nubwo kwatinda. Abaturage batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bo basinywiweho n'abarundi ko bagomba kubarimbura. Aba nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Imana ikibashyizeho akaboko ndetse ifatikanyije n'izi ngabo zabo za twirwanaho zikomeje kwandagaza ndetse zikubitira hareba inzego izi ngabo z'abarundi ziyemeje kuza kubagabaho ibitero umunsi ku munsi. Bari baje kwiga umushinga mugari wo kongera imbaraga bahuye n'uruva gusenya koruteje y'imodoka, ndetse bigaragara neza ko zari imodoka zirimo abakomeye kuko na ambulance zari inyuma nk'uko byagaragaye. Izi zibashije kuraswa ni drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze M23 ikoresheje ebyiri gusa kugira ngo ibashe gutangira isomo rikomeye cyane. Ni iki gitumye izi ngabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Mu by'ukuri ni gute bafashe umugambi wo kuza kuriyitere kugira ngo barebe byinshi cyane mu byo bavugurura mu bijyanye n'urugamba, maze bakaza kubikora batizeye ubwirinzi n'umutekano? Ibi byose bisa naho ari amakosa akomeye cyane yakozwe n'izi ngabo z'abarundi zambutse, zisa naho bigaragara neza ko zije kuko zambukiye ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru abivuga, ndetse zicungiye umutekano ku buryo bukomeye cyane. Imodoka za gisirikare ziri imbere, izindi nyuma, ambulance nyuma, ndetse na breakdown ishobora kuza kwifashishwa mu gihe haba habaye impanuka. Ibi ni ibigaragaza neza ko bari abasirikare bakomeye cyane nk'uko byagiye bitangazwa.
uribaza ngo byaje kurangira bite ko kugeza ubu ngubu aba basirikare bose nta n'uwo kubara inkuru ivuga neza ko mu 23 yakoresheje drone ebyiri arizo zibashije kuba zikubita zikahuranya ibirokete nyine kuri izi ngabo, ndetse bivuga neza ko abenshi bamaze gupfa, bihita biteza jam ikomeye cyane hariya neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi bisa naho ari inkuba ikubitiye neza hariya mu mujyi wa Uvira ariko ikumvikanira Kinshasa na Gitega na Bujumbura. Ibi rero biraza kuba bisa nkaho ari igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika ya Kongo, ariko noneho tugeze ku Burundi ho ni igihombo inshuro 3 kuko aba basirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mitego ya 23. Ibi ngibi ntago twabyitambushe kuko ni ugutungurwa gukomeye cyane. Bivugwa neza ko umugambi waruzanye aba basirikare n'ubundi usa naho utigeze ugerwaho na gatoya, kuko imigambi yabo yose yari igamije kuza kureba icyakorwa. N'abasirikare bagomba kuza gufata bimwe mu bice bakaza kubyigira inyigo, bakamenya imibare y'abasirikare igomba kubikora, bakamenya uburyo bagomba gukoresha barwana, bakamenya umwanzi ari mu birometero bingahe. Ibi nibyo bari baje gukontorora kugira ngo umunsi w'ejo umubare munini w'abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko nabo bazambuka bazaze, maze abakuru ndetse n'abashefu bashinzwe kuba bakontorora bakamenya buri kimwe cyose kiri kuri tere. Abakomandazi bose bari bamaze kuza kugira ngo babone uko bazajya batanga amabwiriza babwira aba basore aho bagomba guca ndetse n'icyo bagomba gukora barageze kuri tere. Ubu rero bisa naho byose bipapfanye. Icyo kwibaza ni kimwe, niba kuko aba basirikare b'u Burundi bazaba bacyambutse mu gihe abari baje kubigira inyigo bisa naho byamaze kubananira. Ubu tuvugana twirwanaho isa naho irimo irabyinira ku rukoma. Abasore b'abanyamurenge bo muri MRDP basa naho bishimye cyane nyuma y'uko bari bamaze gutangira gushaka imipangu yo kugerageza guhangana n'ibi bitero, nyamara bahanganye n'abari baje kubitegura. Ibi rero bisa naho ari akandi gahenge kongeye kuboneka kuri aba basirikare nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu rero ntago byoroshye na gato, bisa nkaho perezida w'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo iyi nkuru yamugezeho, ariko ntiyaza kumushimisha na gato, kuko benshi bagaragaza neza ko uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo nawe afite ibibazo byinshi cyane bimwugarije bikomeje kugenda byisukiranya. Abasirikare be bacitse intege ku rwego rwa nyuma, bisa naho abenshi bamaze gutatana. Ubwo turavuga bari ku mirongo y'imbere ku rugamba hariya mu bice biri kuberamo imirwano, by'umwihariko ubwo turi kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo. Aba Barundi nabo bari baje gutanga umusada, basa naho bakubiswe n'inkuba. Ibi byose biragenda bigaragaza neza ko Tshisekedi icyo yageragezaga gukora cyose gisa naho kitari kumuhira. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo asa naho afite inyatsi. Ubu tuvugana rero umugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nawe afite byinshi byo gusobanura uko abasirikare bakuru aribo batangiye gupfa kuri uru rugamba. Ati ni gute mwafashe umwanzuro wo kohereza aba basirikare batacungiwe umutekano mu bijyanye n'ikirere, mubizi neza ko 23 bifite amakuru ya buri kimwe. Aba rero ngo ntibatekerezaga ko 23 izakugera ubwo ishobora kuza kugurutsa iyi drone muri ibi bice, kandi bisa naho intare za Sarambwe zifite amakuru yuzuye kuri buri kimwe ndetse na muvoma yari yose ikorwa n'iki gisirikare cy'u Burundi. Amakuru bivugwa ko agenda aturuka mu basirikare b'u Burundi bagenda bafatwa ku rugamba, ndetse n'abafata umwanzuro wo kwihama 23 aribo bagenda bavuga ibyo Burundi buri gupanga mu bijyanye n'urugamba, akaba ari byo bikomeje kugenda abikora kuri aba basirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana hapfuye abameze nk'aho ari bakuru, mu gihe indi mirambo myinshi cyane y'abasirikare basanzwe nayo icyandagaye mu bice bimaze iminsi biberamo imirwano. Ubu tuvugana rero bisa nk'aho ibya Tshisekedi n'abarundi byamaze kugenda biba imfabusa nyuma yo kwigarurira Mikenke Puezero. Ibice biri strategique byose ku buryo bw'urugamba, ibice byose bishobora kwerekeza mu Minembwe, kandi hakaza gushyirwaho ikimeze nk'aho ari ubwirinzi bukomeye cyane. Hakagaragara kandi amabariyeri yose yakuweho, hagashyirwa ingabo za twirwanaho ubwo wazarendo zari zasaga n'izarafungiye aba baturage mu bice nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero hatangiye inkuru y'ihumure igezweho aka kanya. Abaturage batuye mu Minembwe bahungiye mu bice bitandukanye
bya Makabora, ibice bitandukanye ndetse aho bamwe bagiye banasohoka n'iki gihugu kuko ntabwo bari bizeye umutekano wabo kuko barashweho kenshi na drone n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi, bisa nkaho Tshisekedi ari gushaka kubarimbura, nyamara Imana yabahagazeho nk'uko amakuru abigaragaza. 23 na Twirwaneho bongeye gutangaza ibohoka rya Minembwe 100% kuko abaturage bagiye kongera gutuza hehe na yanzara yari imaze iminsi irimo yicira abaturage mwabiriya bice. Ubu tuvuga n'isoko rya Minembwe rirongera gukora, ibitaro byo ni ibisanzwe nubwo hari igice kinini cyarashwe, amakanisa amwe namwe yagiye atwikwa, ariko bisa nkaho hagiye kuma haba amavugurura. Ibikoresho birimo nka sensitizeri byagiye bigaragara byirukankanwa n'abazarendo, ibintu byabaje benshi cyane. Ubu tuvugana ariko bisa nkaho ubuzima bugiye kongera kugaruka, imfashanyo yihuse ikaza guherezwa aba baturage bagiye gusubira mu buzima, basa naho bagiye kongera gutangira kuri zeru, kandi n'abari barasigaye basa naho bagiye kongera gufashwa mu buryo bwo kwihutisha uburyo bw'imibereho yabo. Ibi rero biraza guhita binaha avantage umurindi w'abasirikare. Amakuru yemeza neza ko batangiye inkundura yo kumanuka mu mujyi wa Uvira nyuma yo kwigarurira ibice nka Poezero ndetse na Mikenke. Amakuru aravuga neza ko 23 ndetse n'izi ngabo za Twirwaneho ibyabo byose bamaze kugenda babitunganya ku buryo bisa nkaho kumanuka muri uyu mujyi wa Uvira bisa naho byamaze kwemezwa, ariko ntabwo haramenyekana isaha aba basirikare bashobora kuza gufata umwanzuro wo kurekura bombe ya mbere, kuko uyu mujyi basa naho bawugose. Ibintu bigaragara nuko ingabo z'abarundi imigambi yazo hafi ya yose yapfubye, kuko icya mbere cyari icyo gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kwigarurira ibi bice bya Minembwe na Mikenke, ariko kugeza kuri ubu nta na kimwe bigaruriye, ahubwo bisa naho ari ibintu byanabagoye cyane kuko hapfuye abasirikare b'abarundi. Kugeza ubwo Colonel Sematama ubarizwa mu ngabo za Twirwaneho yakomeje guhamagarira leta y'u Burundi ko yakora igishoboka cyose igakura imirambo y'abasirikare babo bakomeje kugenda banukira muri iyi misozi. Ibi byose byakomeje kugenda kandi bigaragara nk'icyasha igisebo ku ngabo z'u Burundi, ariko nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we bisa naho ntacyo byigeze bimubwira, kuko yakomeje kwinangira ndetse akohereza indi mibare myinshi cyane y'abasirikare kuri ubu butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko kandi nyine uko abohereza niko bakomeje kugenda bahatikirira. Amakuru rero atugeraho none haragaragaza bimwe mu bimenyetso byemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zisa naho zicika intege mu by'ukuri, nyuma y'uko ibice bari barasinyiye gufata ntago byakunze ko babifata, ndetse bahatakariza bagenzi babo ibikoresho byinshi cyane. Kuri ubu ingabo za leta ya Kongo zikeneye agahenge k'imirwano ngo zibe zasa naho ziregurupa, zongere gukora amadefense ndetse zikora ibirindiro bitandukanye, ariko se aka gahenge karaza gusabwa nande? Ese karaza kwemerwa? Ko bisa nkaho 23 yo nta mpuwe nta n'imbabazi iri kugirira aba basirikare, nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri kuba cyasaba agahenge k'imirwano bisa naho ari cyo cyonyine gishobora kubafasha, kuko abasirikare baratatanye, abandi baguye mu bice bitandukanye. Inkuru zivuga neza ko ari n'abaturutse igisirikare nyuma yo kubona ko urugamba rubasumbirije bakaba babarizwa mu bice by'abaturage, ndetse badashaka no gutekereza ibyo gusubira muri iki gisirikare kongera kwiregurupa. Bisa naho ari ibintu bishobora gufata igihe kitari gitoya mu gihe haba habonetse agahenge k'imirwano. Agahenge k'imirwano kagiye gasabwa mu bihe bitandukanye ngo hubarizwe ibiganiro by'amahoro, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyari kigihanyanyaza kigifite zimwe mu ntwaro zitaratwikwa, ndetse na bamwe mu basirikare bakuru batarahitanwa na operasiyo ya 23. Aka gahenge niko kagiye gahitana abayobozi ba 23 barimo n'uwari umuvugizi wa 23 uyu Wiringoma wishwe arashwe na drone, kandi hari mu gihe cy'agahenge k'imirwano. Byagaragaye neza ko Tshisekedi agahenge k'imirwano ariko yagiye yifashisha mu kuba yagaba ibitero bikomeye cyane kuri 23. Bisa nkaho ubu 23 nayo kwibwira ikijyanye n'agahenge k'imirwano kugira ngo ubone uko iregurupa ndetse unashyingura abari baramaze kugwa kuri uru rugamba. Bisa naho itaza kubyumva neza, kuko bisa nkaho bafashe Tshisekedi nk'umubeshyi ruharwa gukomeza kugenda ababeshya ndetse agahindura imvugo uko bukeye n'uko bwije. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi Kinshasa, nyuma y'uko naho humvikanye ibimeze nk'ahari umwuka mubi ukomeye cyane muri Etat Majoro ndetse no mu ngoro y'umukuru w'igihugu, akaza kubaho guterana amagambo mu nama ntoya yari habereye
imyanzuro n'ibyemezo byose biri gufatwa na Tshisekedi bivugwa neza ko agirwa inama na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho abakongomani benshi cyane batari kubyumva ndetse yewe ntibashaka no kubyemera. Amakuru aragaragaza neza ko iyi leta ya Tshisekedi yamaze kwisangamo 23 yaramaze kuyifungira amayira yose ibyo batekerezaga, amadiri y'ubucuruzi, ibindi byose by'ibirombe, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi by'agaciro byo kuri ubutaka. Bisa nkaho Tshisekedi yakomeje guhugirwa mu kugerageza gushaka intwaro n'ibindi ngo yimure 23, maze 23 nayo ihugiwe muri diru zikomeye cyane zo gushaka uko yaza kubona bimwe mu bice, maze yamara kubifata ikaza kuba yadiringa n'ibijyanye n'amasoko y'ibikomoka muri ubu butaka. Ubu tuvugana rero n'ubwoba bukomeye cyane kuri Tshisekedi. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamutewe umugongo. Abenshi bavuga neza ko ubu Tshisekedi aribwo ari mu gahinda kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Perezida w'igihugu cya Leta ya Kongo Tshisekedi yongeye kwakira inkuru ivuga neza ko diru ye cyangwa se offer ye yabaye rejected na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ategereje neza ko agomba guhamagarwa maze diri ikaba confirmed, maze agatangira gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko bari banamubwiye ko bazamuha abasirikare bo kuba bashyiraho itsinda rikomeye cyane rikontorora biriya bice bya za Rubaya. Ariko se ibi biragenda gute? Ubu tuvugana na amarira akomeye cyane Kinshasa. 23 bivugwa neza ko ariyo yakomeje kugenda yinjirira ku buryo bukomeye cyane, igaragaza uburyo bw'imikorere ndetse bagakorana. Ubu Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira. Ubwoba bukomeye cyane bwongeye kumutaha ndetse bisa nkaho ake kashobotse, kuko aha niho yari yiringiye amakiriro ndetse bisa nkaho ibyo yarwaniye byose bigiye kuba imfabusa. Ariko benshi bakavuga neza ko izi zose ari inama za perezida w'igihugu cy'u Burundi ziri kugenda ziferinga. Ibintu birakomeye cyane. Reka nanone nkujyane ku miripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndakubwira neza ko muri Kivu y'Amajyepfo hari imisozi igera kuri 23 yamaze guteraho imbunda zikomeye cyane, Bijombo, Kabunambo. Iyi misozi yose ndetse aha hari kugaragara imbunda nini z'imisada za 23 zishobora kurasa mu bice byegereye umujyi wa Uvira no mu mujyi wa Uvira. Ibi rero benshi baravuga ko aribyo byaje gutera ubwoba ndetse bisa nkaho bihahamuye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abarundi bo bamaze gushya ubwoba muri rusange. Tuvugana rero izi mbunda ni zimwe mu zamaze gushingwa kuri iyi misozi, kandi zaranahahoze nuko 23 yari yarahisemo gufata umwanzuro wo kurekura ibi bice. Ubu tuvugana rero amakuru atugira haravuga neza ko ibimenyetso byose bigaragaza neza ko 23 ibyo yakoze byose yari ifite pura, ariko abarundi bongeye nabo kuba bashya ubwoba nyuma yuko bari bamaze gupangwa mu basirikare bagomba kwambuka igitaraganya, kuko bisa nkaho urugamba rwamaze gukomera. Ingabo z'u Burundi zongeye kugaragara zanga kwambuka umupaka ngo zijye ku butaka bwa Kongo mu mirwano. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare. Abasirikare ni benshi cyane bakomeje kugenda bagaragara b'abarundi, imirambo yabo abafashwe. Benshi bemeza neza ko ibi ari byo biri kugenda bitera ubwoba abasirikare b'u Burundi. Inkuru zivuga neza ko n'ubundi busanzwe abangaga kuza muri iyi mirwano bafungwaga ndetse bakaba banaburanishwa, ariko ubu ngubu none icyaha bari gushinjwa ni icyaha cyo kugambanira igihugu, kuko banze kujya muri iyi mirwano. Ibi rero abarundi ntabwo bari kubyumva ndetse ngo babisobanukirwe. Bavuga neza ko iki ari igitugu n'igitsure gikomeye cyane ndetse kidasanzwe muri iki gisirikare cyabo. Abarundi baratikirira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye, igihe perezida w'igihugu cyabo bivugwa neza ko ari we ufite inyungu mu kohereza abasirikare kuri uru rugamba. Ni iki kibaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Mu by'ukuri ikibuga cy'indege kimaze igihe kinini cyane kirenga umwaka gifunzwe kuva 23 yafata uyu mujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege bitewe n'imwe mu mitego yasize ihatezwe ibiturika biremereye cyane byatezwe na Special Force y'abahibu yarindaga iki kibuga ndetse n'ingabo z'abacancuro n'abandi bose bari barakoraniye muri ibi bice, basize bahateze imitego ikomeye cyane. Ibisa nkaho kwari kugira ngo mu gihe 23 abasirikare bayo baza kuba bageze ahangaha bize kuba
baturikana. Ibi kandi ntabwo byabahiriye kuko M23 yabimenye mbere, ariko iki kibuga cy'indege gihita kimera nkaho gifunzwe, hatangira kuba operasiyo zo gutegura ibiturika byahatezwe, ari nabyo byagiye byangiza iki kibuga, dore ko cyari cyaranamaze kwangirika bitewe n'amakompora yaturukaga mu misozi y'ibirunga ndetse muri iyi nkundura nyine yo kwigarurira uyu mujyi. Ikibuga cyari cyaracitsemo imikuku ikomeye cyane, aho M23 yakomezaga kugenda ihatanira n'izi ngabo. Aha hashise hagaragara ibikoresho bitandukanye byagiye bihangirikira, ndetse n'ikibuga cy'indege itumanaho za radari zikurwaho, ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege gisa n'igifunzwe. Ariko abantu benshi batunguwe nuko iyo hari abashyitsi bakomakomeye, yaba abakora mu miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango ishinzwe amahoro ku isi, bose binjirira kuri iki kibuga cy'indege maze bagaca amarenga ko M23 yaze kugifungura nkana, ariko ikibuga cy'indege yamaze kugitunganya. James Swane naha yinjiriye, umwe mu badiplomate bakomeye cyane wanabaye ambasaderi. Uyu ni umunyamerika wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu nguyu akora muri UN, ubwo aheruka kwinjira ku butaka bwa Kongo yinjiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse pasiporo yiterwamo kashi ya M23. Abantu batinya M23 ibingibi irimo irabikora ibizi, none uribaza ngo bigenze bite? Ubu amakuru agezweho haravuga ko ubu tuvugana bamwe mu bayobozi ba M23 bagaragaye ndetse kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, ariko kandi bavugwa ko hatangiye kugaragara abatekinisiye badasanzwe bashinzwe kuba bakora ikimeze nka control, ndetse bakaza kugenda bacekinga niba iki kibuga cy'indege gishobora kwifashishwa mu buryo cyangwa ubundi, niba ibyagombaga byose byaruzuye. Ubu tuvugana rero M23 abatekinisiye bakimara kwava, hahise hihutira kugira bamwe mu bayobozi bayo, gusa benshi bashidikanyaga ku masaha izi ntare za Sarambwe zahagereye, ariko bivugwa neza ko M23 ifite gahunda nyinshi zishobora kuza kubamo no kuronshinga iki kibuga cy'indege mpuzamahanga, maze bakerekana neza ko cyamaze gufungurwa kugeza kuri ubu ngubu. Ibi rero biragaragaza iki? Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda atsindwa icy'umutwe, nyamara iyi Goma izaba umujyi mukuru wa leta ya Kivu, nk'uko bamwe bakomeje kugenda babicamo amarenga, kuko bisa nk'aho ibimenyetso byose byamaze kugenda bigaragara. Niki kiri guha M23 imbaraga muri iyi minsi, mu gihe harimo abayobozi bayo bari kugenda bashyirirwaho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibibace intege ndetse ntibize no kugenda bibahungabanya na gatoya, ahubwo ugakomeza kubona bari gukomeza gushyiraho igisirikare gikomeye. Ngira ngo nko mu minsi 4 gusa ishize M23 yakoze pass out y'abasirikare barenga 9,000 bashya bagiye kujoininga icyama, bamaze igihe kinini cyane ku masomo ya gisirikare. Ibi nabyo byateje ikibazo gikomeye cyane. Muribuka ko M23 kandi imaze ukwezi gusa ishizeho imishahara idahinduka y'abasirikare bayo. Ibi nabyo bikaza kugaragaza neza ko hari n'igipolisi nk'uko byagiye bigaragara. Ibi byose bikemeza neza ko M23 iri mu ngamba, ndetse kuyihagarika bizagorana, bisa nkaho binagoye kugeza kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri ni iki kigezweho ko hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane. Kwigire muri Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana M23 irimo irakombata ikubita itababariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Burundi, ndetse na za wazalendo ziri mu bice bitandukanye. Uyu mujyi wa Uvira kugira ngo ugeremo ugomba kunyuramo imisozi itandukanye yitegeye uyu mujyi. M23 yongeye kusubiramo, ndetse isa naho n'ibice bya Plaine d'Oruzizi intare zamaze kuhagera. Abazungu barindaga umujyi wa Uvira mu bijyanye n'ikirere basa n'abamaze guhungabana, benshi basubiye inyuma. Ni nayo mpamvu imisozi ya Kabunambo ndetse n'imisozi ya Mitambubu intare za Sarambwe zirimo zirayogagira nta kwikanga ibitero by'ikirere. Mu gihe indege yitwa Sukhoi 25 imaze igihe itagaragara ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba, imisha bya bisasu biremereye cyane, aho yabirasaga hasigaraga habaye neza amatongo. Izi ndege inyinshi zarahanuwe, ndetse izitarahanuwe zabashije kwangirika ku buryo bivugwa neza ko nta ndege yo mu bwoko bwa Su-25 cyangwa se Sukhoi 25 yemerewe kuba yahaguruka. Nta bushobozi bifite, dore ko bivugwa neza ko hasigaye
hasigaye ebyiri nazo zangiritse ku buryo bukomeye cyane ku buryo zidashobora kugurutswa mu kirere. Inyinshi zahagurukiraga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, izindi zikava Kisangani dore ko zari zarazengereje ibice bya Minembwe, ariko biza kurangiramo 23 n'amadubu bafashe systeme n'uburyo bushya bwo kuba bakirwanaho bagahanuriza indege. Izi sizo nje kuvuga izindi ndege zari zarasimbuye izi Sukhoi bivugwa neza ko zamaze guhanurwa mu buryo budasubirwaho. Izi ndege harimo na drone ebyiri zo mu bwoko bwa CH-4. Izi ni drone ziremereye cyane nazo bivugwa neza ko zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu tuvugana rero amakuru agezweho haravugwa neza ko izi drone ebyiri zahanuwe hagahanurwa n'indege yo mu bwoko bwa Apache ruko butazi. Ndagira ngo manze nkubwire ko izi nazo ari mu bwoko bw'indege bibi cyane. Imwe muri zo yahanuwe ndetse ndakubwira ko ari za ndege za gisirikare ziba zifite imbunda, ndetse imwe isa naho iri mu gice cyo hasi, ariko kandi zikagira abapilote babiri ndetse n'abandi basirikare bane, babiri ku mpande. Ni ukuvuga ngo buri ruhande ruba ruriho babiri, maze abane baba bafite imbunda ndetse n'ibimeze nka jomeri bibafasha kureba hasi kugira ngo baharebe neza, maze bagende bamenya aho bagenda basheringa. Iyi nayo yahanuwe ndetse bisa naho yahanuwe mu buryo busa naho bworoheye 23 yo. Ibi nabyo ndabikubwira, ariko kandi ni imwe mu ndege zababaje ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, iyi Apache nk'uko amakuru abivuga. Iyi Apache rero bivugwa neza ko yahanuriwe neza mu birometero 3 gusa uturutse hariya za Puezero, ndetse bivugwa neza ko iyi Apache yo itari yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior ku butaka bw'u Burundi, ahubwo yari iturutse mu bice bisanzwe bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ngira ngo izi kajugujugu murabizi ko bidasaba ikibuga cy'indege kinini cyane, zishobora no guhagurukira ahariho hose. Ubu tuvugana na amarira n'agahinda n'indi ndege bivugwa neza ko yari y'intambara, ariko tutaramenya ubwoko bwayo, ariko ngo yo yifashishwaga no mu bijyanye n'ubutasi cyane, ikurura amashusho ndetse n'ibindi byose bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana rero izi zose zamaze gushyirwa hasi, kuko amakuru yemeza neza ko 23 yaje kubihanura mu gihe byose byari byapanzwe kugaba ibitero ku birindiro by'intare za Saramwe ndetse n'amadubi z'ingabo za MRDP z'abanyamurenge. Amakuru arakomeza kugenda asobanura neza ko igisirikare cya Twirwaneho gikomeje kuba nkaho ari gishya cyane, kirimo kiratungura abo bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo mu bamwe bifashishijwe mu guhanuriza indege nabo barimo, kuko bisa naho bamaze kugenda bakoraboretingana na 23. Ibyo bari kugenda barwanira n'ubundi bamaze gusobanukirwa neza ko ari bimwe nta kabuza. Ubu rero hateganyijwe igisa naho ari ukumenya iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari buze gutangaza, gusa bisa naho hari igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ntacyo bategereje kiza gutangazwa n'izi ngabo, uretse ko benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nyine cyamaze cyo gusa naho gitunguwe, ndetse ibikoresho bijyanye no kurwana hakoreshejwe ikirere hasigaye ingerere. Ari nayo mpamvu barimo birinda kubishora ku mirongo y'imbere, kuko biri guhanurwa ku buryo butunguranye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ni bamwe mu bari kugenda bagirwaho ingaruka n'uru rugamba, ariko abarundi nabo bari gucakirwa ni benshi cyane, ku buryo uru rugamba benshi bavuga neza ko kuba wa predicting uko ruzarangira ari ibintu byoroshye cyane, kuko igisirikare cya 23 nicyo gikomeje kugenda gitsinda ndetse kigarurira ibice bigiye bitandukanye. Abasirikare b'iki gisirikare cya 23 bivugwa neza ko abenshi bakomeza kugenda basa naho bari kwivugurura mu buryo bw'imirwanire ndetse bakadivansinga mu buryo bwa tekinoloji, ari naho bakomeje gukura imbaraga zo guhanura izi ndege z'intambara z'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Kare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kugenda bibutsa perezida w'igihugu cyabo ko asa naho yabajugunyiye igisirikare neza. Abapfuye ni benshi, imibare ni myinshi yakiyongerana n'ubo bafashwe bugwate, dore ko hari n'abafashe umwanzuro wo gutoroka iki gisirikare. Bisa naho hari ibintu bikomeye cyane kuri ubu ngubu. Rero iyi bid cyangwa se ofa, tubyise bid, yaba ari nko kuza kugura aba basirikare. Ibi rero ni nk'ishimwe, ntago tuzi izina biza gufata, gusa amafaranga menshi cyane
yashyizweho ariko M23 nta kintu na kimwe irabivugaho cyangwa se ivuge ko ishobora kuza gukusanya iyi mibare y'aba basirikare b'u Burundi nuko ikaza kubohereza ku butaka bw'u Burundi. Ni imbohe z'intambara nyinshi cyane, bamwe bafashwe na M23 mu bice bitandukanye. Ngira ngo murabiza abarundi bagiye bafatwa kuva intambara yatangira, bafatiwe muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi, hariya ahitwa ku Nturo, ahitwa za Rumeneshi na za n'ibice bitandukanye za Petit Masisi, hariya ahitwa Karashi, hose hose hagiye hafatirwa abasirikare. Ariko noneho bigeze muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Uviraho byabaye isosi neza uko abasirikare b'u Burundi bambukaga buri kanya kuko bahana imbibi. Ibi rero biraza kuba M23 kwitonda kugira ngo imenye niba koko ishobora kuza kwemera kwakira amafaranga maze igatanga uyu mubare munini w'abasirikare bafungiye muri gereza za gisirikare. M23 isanzwe ishyira imbohe z'intambara. Abandi nabo hari igice cy'abarundi benshi cyane bafashe umwanzuro wo kujoininga M23 ku bushake batanafashwe bugwate. Aba nabo rero ibyabo ni izindi dosiye kuko bafashe umwanzuro wo kuva mu gisirikare cy'u Burundi bagishinja ko kibatererana muri iyi ntambara. Ibi rero nibyo gukomeza kugenda birebwa kuko bisa naho M23 yo nta kintu na kimwe irabivugaho. Ese Tshisekedi ko benshi bari kuvuga neza ko ari we wasabye perezida w'igihugu cy'u Burundi ko aya mafaranga bashobora kuyaterateranya maze bakayaha M23, ko ibiganiro by'amahoro byo guhererekanya imbohe z'intambara bisa naho byagoranye. Ubu tuvugana rero hategerejwe icyo M23 iza kubivugaho. Gusa benshi baravuga neza ko ibi M23 ishobora kuza kubitera utwatsi cyangwa ikabyemera, ariko byaba bigoye ko yabyemera kuko abasirikare n'ubundi mu kubarekura niyo bashobora kugaruka kuyirasa nk'uko byagiye bigaragara. Byagaragaye ku bacancuro barekuwe, abenshi muri bo baragarutse nubwo bongeye gufatwa, bamwe bakahasiga ubuzima. Ni ikimenyetso kigaragaza neza ko n'aba barundi kubarekura ngo wiringiye aya mafaranga nubwo bayaguha bisa nkaho ari ibintu bishobora kuzakugiraho ingaruka. N'abasirikare benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi b'abarundi bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Igitutu rero cya guverinoma y'u Burundi cyakomeje kugenda gishyirwa kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu yatangiye gutanga ofa zikomeye cyane. Ibi turaza kugenda tumenya uko biri burangire, gusa abarundi bo abatangiye kurakara cyane bavuga neza ko aya mafaranga akomeje kugenda ashyirwa ku basirikare b'u Burundi ubundi bajya gukora iki ku butaka bw'iki gihugu cya leta ya Kongo, dore ko bakomeje kuvuga ko niba koko M23 ishobora kuza kwemera gutanga aba basirikare bishobora kuza kuba ari byiza. Ariko se abapfuye ko baruta bafashwe, ibi byo biraza ngo kwegekwa kurinde, nabo baraza kuzurwa dore ko banashyinguwe mu buryo busa naho ari uburyo buteye isoni. Ibi byose nibyo abaturage bo ku butaka bw'u Burundi bakomeje kugenda bavuga ndetse bagaragaza nk'ikibazo gikomeye cyane. Bati abapfuye bo baraza kubazwa nde, ko abari bazima ndetse ko bishoboka ko bashobora kurekurwa mu biganiro by'amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko se abapfuye ndetse batanashyinguwe mu cyubahiro imiryango yabo ikaba yarategereje igaheba, byo biraza kubazwa nde? Ni amagambo akomeje kugenda asirikira ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yamenyekanye amakuru ko iri gutanga aya mafaranga angana gutya miliyoni 100 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo M23 ibe yabarekurira imbohe z'intambara yacakiriye muri uru rugamba. Rero tuvugana impamvu y'ibi byose n'amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko ingabo z'abarundi zikomeje kuba nkeya ku buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi kitagize icyo gikora hashobora kuza kwisanga bamwe batangiye gufatirwa kuri uru rugamba. Nanone abarundi baraguye mu misozi itandukanye yabereyemo imirwano. Ibi rero byatumye umubare munini ugabanuka, n'aboherezwa nabo bakomeza kugenda baba umubare muto cyane ugereranyije na M23 ndetse na Twirwaneho bakomeje gukontorora ibi bice, basa naho bari gutanga isomo rikomeye cyane ry'imigwano kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bo uru rugamba basa n'abamaze kurwegeka ku Burundi neza kuko ingabo z'u Burundi ubona arizo zifite ishyaka ryo kurwana. Wazarendo zo ziba zihugiwe mu gusahura. Gusa benshi bakomeje kwibaza mu by'ukuri M23 iraza kwemera iyi ofa cyangwa se iraza kubatera utwatsi babwire ko itari mu bucuruzi, iri mu buryo bwo gushakira abaturage amahoro kandi bizagerwaho. Ibintu rero
birakomeye ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana hashobora kuza gutangira gusohoka inkuru mu masaha ari imbere zivuga ko Uvira yabaye tombe, nubwo bisa nkaho uyu mujyi wa Uvira mu 23 nta basore barawinjiramo bibikoresho karabutaka, ariko byamaze kugaragara neza ko abatasi ba 23 bari muri uyu mujyi ndetse aribo bari gutanga amakuru. Amabariyeri menshi cyane yinjira muri uyu mujyi yari yarashyizweho, yamaze gukurwaho. Ibintu bisa naho byamaze kuba ibintu bikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo n'izi ngabo z'abarundi. Ubu tuvugana rero hagaragaye ibimodoka bitatu by'igisirikare cya 23, bamwe bavuga neza ko byesiteyeho ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere. Ibi rero bikaza kuba bihama 23 amahirwe yuko niyo Tshisekedi n'izi ngabo ze bafatikanyije na leta y'u Burundi bakongera kuzana za ndege, nubwo ibyinshi byagiye byangizwa ndetse ibindi bikaba byaramaze kugenda bitwikwa mu bitero bikomeye cyane muri operasiyo za 23. Nubwo hagira ibizanwa, ubu bwirinzi bw'ikirere bwa 23 byamaze kugaragara neza ko bwamaze kugezwa mu bice hafi ya byose, bitewe n'ibi bimodoka bigera kuri bitatu bivugwa neza ko ari byo biri kwifashishwa mu kuba byarinda ikirere cy'aho 23 iherereyemo. Ubu tuvugana rero abasirikare b'abarundi ni bamwe mu bapfuye mu nkundura ikomeye cyane yo kubohoza tumwe mu duce 23 yashakaga gusubiramo, ndetse wazarendo zongeye kwiruka nka zisheringa zirasa amasasu menshi cyane mu kirere. Abantu bongera kwibaza ko uyu mutwe wa 23 ushobora kuba ugiye kongera kwinjira muri uyu mujyi. Ubu tuvugana rero reka nkubwire indi nkuru igezweho nonaha, ni inkuru yihutirwa itugeraho nonaha iri guturuka ahitwa za Masisi. Ni amakuru avuga neza ko abasirikare 6 bakomeye cyane mu mutwe wa FDLR baba bamaze kwicwa, nabo ndakubwira uko bishwe. Ni abasirikare bivugwa neza ko bari bamwe mu bafata ibyemezo muri uyu mutwe witwaje intwaro. Uyu mutwe wafashwe nk'umutwe w'ibyihebe byamazwe no kwemezwa n'imiryango ishinzwe ikiremwa muntu ku isi ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba, ariko benshi wakomeje kugenda bibaza uko Tshisekedi akomeje kugenda akorana n'uyu mutwe kugeza ubwo 23 ifite akazi gakomeye cyane ko kurwana ndetse ikarinda abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa kugeza ubwo iranduye uyu mutwe. Ibi nibyo rero byabaye muri operasiyo ikomeye cyane yabereye Masisi. 23 yerekeza mu bice bivugwa ko byari biri kubarizwamo abasirikare, abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa FDLR, harimo na bamwe mu bahedinze ibikorwa byawo. Amakuru yemeza neza ko kugeza ubu bamaze no kuba bahasiga ubuzima mu mirwano. Kurasana kwa hatari kwabaye kwatumye FDLR itakaza abasirikare bagera kuri 4 bakuru. Ubu rero tuvugana hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi bigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho kiri gutsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ibimenyetso byose biragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kirimo kirwana kirezeriva, kuko bamaze kumenya neza ko n'ubundi uru rugamba kurutsinda bigoye. Abasirikare ba FDLR baguye Masisi, bivugwa neza ko n'imirambo yabo yaje gufatwa, kuko bene wabo ntago babashije kubakura ku kiwanja, ndetse biza gutuma intare za Sarambwe zongera gutanga indi raporo. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri bari kwakira inkuru nyinshi cyane zisa naho ari incamugongo, aho benshi bamubwira neza ko igisirikare cye gisa naho cyananiwe kurwana ndetse kitagishoboye guhangana mu buryo ubwo aribwo bwose. Abarundi nibo bari kugerageza gufata urugamba bakarugira urwabo, ariko nabo bisa naho biri kugenda bibagora, kuko kuri ubu ngubu niba umujyi wa Uvira wamaze kugotwa, ndetse abarundi bari bafite amadefense agiye atandukanye. Kugira ngo mwabonye ububiko bw'intwaro z'abarundi bibanza iminsi butwikwa, ndetse indake nini cyane zirimo ibibombe za katusha n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibi byose 23 n'amadu bamaze kubyigarurira, ku buryo benshi bavuga neza ko Burundi bufite n'agakrize mu bijyanye n'ibikoresho byagombaga kwifashishwa muri operasiyo ndetse n'ibitero bitandukanye, kuko 23 byinshi yamaze kugenda ibyibikaho mu buryo abarundi batatekerezaga. Ubu rero hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu menshi cyane ariko avugira kure. Abari mu mujyi wa Uvira barimo barayumva, bivugwa ko ari abawazarendo bamaze gukurwa mu bice bari baragize indiri yabo, bambura bakora buri kimwe cyose. Bakaba bari kugenda bagerageza kurasa mu kirere kugira ngo berekane neza ko nta mutekano uri muri ibi bice mu by'ukuri, kandi bamaze gutsindwa barimo bahunga birukanka amasigamana. Ibintu bisa naho bitoroshye na gato. Ubu ngubu tuvugana ku butaka bwa Kongo ibice byinshi cyane biri kugaragaramo
abasirikare ba M23 bisa naho hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba kuri ubu butaka. Nanone kandi hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari urusaku rukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo bimeze bite muri Kivu y'Amajyaruguru ko ubu tuvugana, naho imirwano yongeye kuba mibi cyane, ibintu bisa naho bitoroshye. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kugaba ibitero mu birometero bigera kuri 27 uturutse Rubaya mu isantere, ariko bisa nkaho M23 ikoresheje ubwirinzi bw'ikirere ndetse bugendanwa nk'uko byagaragaye ko nyuma y'uko yamaze gukuraho D4 ubwirinzi bukomeye cyane bwa leta ya Kinshasa, yasanye ubwirinzi bugendanwa ku kimodoka bivugwa neza ko ari bwo buhangana n'ibi bibombe n'ibirokete by'ingabo za leta ya Kongo, ndetse bikaza kurangira n'izi drone zibaye imfabusa. Ibi byose ndabikubwira ariko sinabura kukunyuza nanone muri Kivu y'Amajyepfo hano za Minembwe ahongeye kubera isanganya rikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi ndabinyuramo nkubwire n'ibiri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru agezweho aka kanya rero ndakubwira neza ko ubu tuvugana M23 yongeye gukoresha rokete zigera kuri 2 kugira ngo yereke Tshisekedi neza ko batari kure, ndetse isaha n'isaha bashobora kuza kumukomangira nk'uko aba basore bagiye bagaragaza umurava ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya nyuma y'uko M23 isa naho yamaze kugenda yinjirira bamwe mu batavuga rumwe n'iyi leta ya Tshisekedi, ndetse ikinjirira bamwe mu bakomeza kugenda barwanya ubutetsi bwa Tshisekedi kugira ngo baze kugenda bafatikanya ndetse babone amakuru ndetse n'uburyo bwiza bwo kugerageza kubirindura Tshisekedi. Rocket launcher ni amarokete yamaze kugenda yifashishwa ndetse mu buryo bugaragaza ko M23 ifite ibikoresho ikoresha bitewe naho ishaka guhangana mu marembo neza y'Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Neza bivuga neza ko hafi n'imihanda migari yerekeza neza rwagati n'ingoro y'umukuru w'igihugu iherereye hamaze kugenda haraswa amarokete. Uribaza ngo aya marokete yarashwe nande? Benshi bemeza neza ko arimo M23, ariko bamwe nanone bakavuga neza ko iri gufatikanya na bamwe mu bagambanyi mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaze kugumuka, bakaba bakurana mu buryo burindire gite cyangwa se mu buryo budashatse kugaragara n'igisirikare cya M23. Ubu kandi haravugwa igisa n'ikikango gikomeye cyane Kinshasa. Abarinzi b'umukuru w'igihugu bamaze kujya kuri pressure, ubwoba bukomeye cyane, igitutu barimo barahuzagurika, dore ko bamaze kugaragaza neza ko umutekano w'umukuru w'igihugu uri mu kangaratete. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kugenda basa naho basubiranamo hagati yabo bitewe nuko babona ko amakuru yabo ndetse n'ibyo bapanga bijya hanze, maze ntibaze gusobanukirwa ubigiramo uruhare kugira ngo bize kugenda bijya hanze. Amakuru rero aragaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu ari umwe mu badatuje, ndetse asa n'uwicariye intebe ishyushye kongera kumva amarokete ndetse n'ibibombe neza Kinshasa, nyuma y'uko yarazi ko iyi mirwano izajya ibera epfiyo muri za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nyamara n'izindi ntara zatangiye kugenda zatakwa. Ni nyuma y'uko M23 yari ikoze igitero gikomeye cyane mu ntara ya Shopwariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ikangiza byinshi cyane birimo ubwirinzi bw'ikirere, amadrone ndetse n'ibindi. Ubu intare za Sarambwe zafashe umwanzuro wo kugenda zigira imbere, maze ibitero shuma benshi bavuga neza ko bishobora kuza gukubitana na Tshisekedi maze bikamumerera nabi bidasabye gufata Kinshasa, maze uyu mugabo akaba yagandagurwa. Nibiki biri gutuma intare za Sarambwe zari amavubi muri ubu buryo? Abenshi bamaze kumenya neza ko M23 ibyiri gukora bisa naho ari uburyo bwo kwirengera, kuko leta ya Tshisekedi bivugwa neza ko yatangiye kugenda itumiza izindi ntwaro, ariko bikaba bivugwa neza ko zatangiye kunetralizwa zitaragera kuri ubutaka. Inzira zagombaga kunyuzwamo zose M23 yazimenye, amoko y'izi ntwaro ndetse n'uko izakoreshwa bisa nkaho hari abatanga amakuru. Ibi rero byatangiye kugenda bitera Tshisekedi ubwoba, ndetse akibaza uko biri buze kugenda, ndetse kuba yatangiye kugenda yototerwa. Ingabo z'intare za Sarambwe zatangiye kugira communication na bamwe mu bo batavuga rumwe, bisa nkaho bitangiye guteza umwuka mubi. Iminembwe nakubwira ko ingabo za Twirwaneho zakomeje kugenda zihagarara mu birindiro nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi zigamije kubirukana mu bice byabo ndetse no kubagirira nabi abasirikare b'abarundi, nyuma y'uko leta y'u Burundi ikomeje guhamagarirwa kuza gukura imirambo y'ingabo zabo yandagaye ku musozi yatangiye kunuka iribwa n'ibisimba. Ibi kandi nk'uko byagiye bishimangirwa na Colonel mu ngabo za Twirwaneho abwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ingabo
ingabo ze zamaze gushirira kuri ubu butaka nyamara adashaka kubyitaho, nyamara ko hari n'abagaragara bananiwe gushyingurwa bagaragara mu mirambo nyine yabo igaragara ahangaha ku misozi igiye itandukanye ya Mikenke ndetse n'ibice bitandukanye byerekeza Puezero. Bavuga neza ko imirambo y'ingabo z'abarundi yakomeje kunukira muri ibi bice. Leta y'u Burundi yakabaye igira icyo ikora ku bana b'igihugu cyabo ikomeje kohera kuri ubu butaka.